Pian jomo por qui go losing jebe gi go rejo chete gi go rejo position gi ento e noni ine kar qui de ti lo le maraj ma pe kiro ripe ento ke ne ko melo ten ma yer gi gulu gi tige excitement to twal ma gi tiga tamani office ma gi de chere ni ene office gi tiga tamani office gi eno ene office panga balwa dok chen kama in peno ye qui kwa kija ke kwa kija chak penyo gi mi kar yin gi gulo me tam gi ni an ba wan po mi qui pete lok in an pa bolo qui me mi la ro peje on la NRM pa bolo be qui ki gonya mi city abolo qui ko because no aneno kama jodo ke le city wani ma chala an ko comedy atire le mitit ke mes du mo kar qui atire le mitit ke MPs ma ko kar qui atire le mitit ki wi ko ma bi mo kar qui o wera ni la NRM o ila DP pian indo la tela do ka uneno i chere YouTube channel pokwa why ene be nyuto jeme duju ma ene lobbying ma dong wa ki me na gonya ha e be nyuto jeme duju da be chung ki gonya wek sit wani be ne chet malo ma ya yo mi lok kwa ni so ma chalo kara ana neno ngeya aneno nyima ano ngar mo pe che kar ma mo bi na neno en ruma yo chwalo ka wa chung kenyo inero nge ki kamo kene no ngat mo pe ngar mo bano ai party NRM batiga chung no pe kwidu twa ma chalo an won ko ma party kilwa secret meeting yes ma ke wacha ni won kom ti ki mam an dong ma gena ke wacha alugo directive wana bi konyo la de Reverend Father campaign ma wieti ma chalo independent yes ka chere parliament o mira chona dugi NRM ento poye timo gema wano lo o volo wow gen gi mo ni kadaga pier kadaga peti ko anite ba yes kadaga ti ko mo okay ti ko mo ma da mira wechi mo ma no no pa waji awaje ni ma chalo won wa mo pero beru MP apia atika neno position adi adek speaker atika neno prime minister atika neno vice president speaker da no gamet no mi bo du bo chuli ento ruma yakawa wodwa ruma yakawa me no ma lego rest in peace now igang kala ten madiru to ya chuli bodwa kala ten madiru to la ten malugo ko la moton kati kwanyo gwako gang chika dong mo tin ruma lego tika chero ka lew ka me ne ane we no mi wa kala be di a chen we are po MPs mo ne go lwenye kumulanya be kona giti ya chuli ni ba right go lwenye kumulanya ba ko lanya po be speaker but ana mere we gino we wan chuli po do nyego mi chwin ki nyego ma in ke ner la wuri ka be e tamne no mi ben in kombe de wan be de speaker ni to ti o tem o ti mo ngo mo dugo bor ka wa kono levu po men wa poiri ni Nermatien a juri twal won luak mo lu wakara diju itami be television kini Nermatien iya yom to twal a tie ki la dira chen ma watamani wa bed ping wa boklok ini Nermatien ni a tie ki la dit honorable ukot Geoffrey ma enti ngara chen mai noni tingat mangeni ma tek to twal ko ma be Uganda donc kini Nermatien ni wano be beru ki nyako lok ma chek kila peny mo ma nok ma kwaro jima chera ria dek aluwa yani podcast ma mewa kanyu ya ko bedi kan me boko lok ma chala tien paju wange bene area ki ket ma kwoti ka wot kwere kidong ngi na duke me kwi ma prutu matuma futien dwe mario wange ni olo ki teach ki longe puti ma pod twal manogi kor ni me swearing me berdong tie kom ka chako teach iket me kar duju no fu longe ti ma duong nya Wilfred Akai ket me kar duja joli tambe be television ma mewa ma wanywa ko lok ka che kilo telan yewe kati gi chaw makitman a jol honorable court Geoffrey ladit apoy ajuli apoy de twal apoy menter apoy bieno channel mamewa ter kar ma duong aberu ga temu yenyi ke aberu ga temu lupi bena mot ni luba ko ye nong la dieti wa bet ping wa bok lok ma chego ma kwa ko lok kom ket ilo kaberu moru ma chalo gang tiga wot kweren wano ngi wiye ka kitung bora ngi wiye ni in itie won kom party NRM i Pejlero division Matiegulu City kidong bene eni man tien ni Mario me telo pakwel ward ka kama waneno itam mau karo ki longa ki tich mo kan ma polo biru tie
donc ko beti la chuju ye yendak furi dok chien metelo pa kwelo word do amir ni wanen jima chere dek ma chel wa bi chao ke mi no wi kong wa kwa nyai ku matur de ka wa ni honorable court Geoffrey no wa tiel lo ko manga la tien mene gang ti kweno kwano ni ning kilok metela ku beri chawa neno I jing ma tek to trial ma ker ni metela luak donc pe petiga nen pe pa kwelo word ken but generally pi NRM ki dong luak magiti kumare me Uganda po a fo me ter for the trial yeah fo won to trial me bieno ka boko lokere tieno ki joma nena wan duju kinya ki me wenye mala ditu wajo nya o code Geoffrey ana tie council ma ngwen pe luak me pa kwelo ward ma tiga dok tian mario antera na obero maduduong abere won ko papa NRM pe nyama sub county pe marapa ka bino do abere I council mara bija tiro do lego gi dok mina mara bij mukene kidong gang kama ana beri ye an gang watie ngegulu university kama kilon la row of all mal okay karana te karapai bon pabal gang me charo tia watch bata gang wa mukene matie town em wati ye kan kin metela mukene kalma doctor mukene mapat ki we be local government abelu bene lutela ma law sectors ma charo chok ma dir me guru ma charo jo ma charo gweni guru chicken dealers association okay abelu almost ma pierre be dafrati be office furgo yara ko na pega te business ke okay yes then chok ma dir wa bele dul ma law lokum check disciplinary committee maneno dana mati chok ma dir dana aliva ngwen menene dana mo be charo wil ko bet ke woro an go gwa twer ko word gi right abelu committee ene ma disciplining joma ge pere ke discipline chok ma det wiye kin me penya kwede kin me tela ma pakwelo wiye fo luak me pakwelo mi chung kera petian mario dok bene ameta wat ki lo wod wa mo chung ked gi right pien kara ka romo mi chung e maga bija beach electoral commission mio kara ki dano mi nyuro tam gi e position mo ki ken me no ni trero ti an wa bere wana ngwen pa kwela word me neno position ma ana ti yeni pene ana riek pene ana bido ni etro bang yera right ni an dok kwa dok atel pien luak me pa kwela no tango ne doctor mo na chel onyo ario mudong ma an pia ti ko mi gin gedwara ti amira fo gi kidong bena meta lek boro mega na ma wat bedo kidu e wi bi ni wan wa biti ka chel idea ma megu ma wana ne ken men face ma megu ma bejo ne okel wa ribu ka chel wa mi service deliveries kelwa ma me pa kwero kidong ma chano an amera wacho ke jomo chung kwere ni weni aramaru right bene pa me to luora ogo na chim ke tuki pero ke tuki kuch wa bien wa ripa ka chel ma chelo tela u kidong luak duju ma go bet ka chwa ka wan amera wacho ni campaign do tumo yer la tela dong ma mu me chelo council anda tie wan ge mego alis alego ni kerno in pe ber ga chwa an ber ga chwa open mo kene unyok jomo go ber ga chwa fans ma mega alego ni mir do dukka chel ke fan pa jomo ngo ma ku gure ma wor ma chalo kara pien wa mero neno ni kui wano ber kui maro mo kela repe kui maro mo kelo don lobo kui maro mo kela la la kelwa che luak me pa kwel armi da wechu ni apo bet pe wati u ka chel right yes aduke be kui pa kwela word report mano nyurni uber wana ngwan ma chel Adam Dennis no ku mi are gi Pierre Bichel Benson Opio no ku mi ade kapawe chel ubedi Isaac Obadia no ku Pierre Bichel kadong ukot Geoffrey no ku mi abi kinyiga Bichel panyanka result ntika kare uzalo no tika kare very good now ka result tika kare ikar meti mo campaign wan ber ka woni lok ma duong to trial I pakwelo word because kanane pakwelo word tiken ka bere chel mati pejele ro ma beru liara dada ma chochok mero beru roma kitele mo beru erase pa MPs yes pitian lok ma roma chel ni unity te party NRM ento in ber ka word ki Norbert Mao ngat ma no tiga makotal bera pa party DP ma chalo Adam Dennis DP party president Machalo Norbert Mao mako beritie la member parliament pe pejele ro pe ber ka wat ki flag bearer pa DP Machalo Adam and dan ber kitam ne gwa kar kene winye mo tie because wano ngeyo ki lok ma tie ma pol kar Norbert Mao wajini
there's a winje taking DP ka chegi NRM pani anka gwak ene mi kare me leaning ikomao well iber ka ngwet kere ki gwak pange ka tigi crew mo reason why well Norbert Mao pe ber ka nyotu full support ikom flag bearer matita party DP Adam Dennis ya ana po to twal ma chila meta watch kilwak nyo joma neno wani Rosal mi kwi ma ine wajo tika kare right wel kwi ma wano no ko megana ma wat ber ket gi ene wel magi kwano log ma dano tika wacho ne ma pore ko flag bearer pa DP e on ana meta watch kilwak ma neno wani pete lo ada ma o ber free ke candidate duju mati DP ka mo ke kerel pa ma luo lu DP mati ba lore any position o MP o councillors mayorship an machalo an lu DP mo ken pa go ber kanena mabe ya pingo ana binu ka tium bot ka supporting candidate gi an candidate gi takti interest ko malo gen an candidate gi be onen wait ma tikede machalo en ma nge wait ma ana tikede kidong mario igang machalo gang matie madit kala diro bien ma wiye kilwa ma illa tien matiri beri kom ina mi ai we kom kila dit la diru beri illa tien amal so kar ma wano ne wono machalo ma because one when we don rozim pa ma yes kama ma ti ye kama kumuri ganti ye kama karma de lero to ati ye kama window gitu ye kama ile ne gitu wan kar wane mi ma mi woro yes so machalo kara ana ne no ngeya aneno nyima ano ngar mo pe chikar ma obi na ne in rumayo chwalo kawa chung kenyo inero nge ki kamo kene no ngat mo pe ngar mo bano ai party NRM matiga chung no ka kwidu twa ya wabede primary pa NRM ana chwaro machelo to Kitara mi cher primary ento ingwej mabeda ngwej abeda ka yoke ka jut maduong dano wai bobi mi kwi mi primary ki to ni pi in machelo won ko ma par mo ngi eto mo no to Kitara pa war mo chwaro ne parliament kidong Mario loko meno timaduong chidong karma substitute bien machelo Mao wano ni kani kin chato Mao ki chato Tony waneno ni MOUT kenwa machalo NRM ki DP yes wan waneno ni mira machalo an won kom apart kilwa secret meeting yes make wacho ni won kom ti ki Mao ando magina ke wacho alugo directive Mario aneno ni wano bi konyo la Reverend Father campaign ma wieti machalo independent yes ka chere parliament o mira chono dugi NRM eto poye timo gema wano lo o volo wow miri no tieki winye ni father ma chere parliament ma chele ma do diga chere independent inge doine parliament ni tab miro donye NRM yes because ka makui dong tima tek en ngeo support ma pato mine right wa me machalo en wa chere lok pe pat o kamoma o chako dok chere nge pat chito wano ngat mo kene maromo biru ka chu maromo chero go en father chimo kamo kilo to ni Kitara wano ni weight wa balancing weight wano ni to ni light manyo ka da kwati mabe Reverend Father dak chero yelo so we ka dong wano ni wati ki dong weight maromo ti mabe okay so machalo an amoko bot joma tika nena wani ana chwako Mao machalo kara machel kita chwako Mao machalo la tela makabe ti lok in be tamani inena pede ko winya nena ni kom dano ke come because actually pe kara matiri achule kile chero Kampala kile chero kwe ka luonyi achule kimi woro let it Geoffrey I think maro kitno wa diga word kwere but I want to ask you this question ni beruk chalo wachini kit machalo neno medor ko mara me Uganda onye guru ikabera rio makona be waji gini pepero wa ko lok me politique beru chalo game petien loka chel ni ikara father neno chere parliament pe dugu chian nyo pe dugu ila wala nyo dockets pa NRM ketmano winyo birti bigo support no kimi bor then bino pa Tony Kitara kinani wait ikin jari oni father romo go Tony Kitara waket kong ket mani no Norbert Mao pe bino who would be yeah kano ne Mao bet pe actually why latini kiri wi orite de bay malo for beni be era no be ngew ni torebo eto in our capacity your capacity matikere machal anokot NRM kidong luak ki gen matikere no aromo choro bene Tony
because can no to no ku primary ku yeli ba beer Yes. now the same ku man to no primary any ma bo no yeli ba beer Mano romo konyo. Tony Makar. Makar no ni na ti ki to ni ket man no be anti ke machara won ko ba part ki structure na weng Yes. ono be ma ono be to ni romo cher ki ku yeli ba beer ma no manyo no be wa be kar pen ke ne no fa no ku yeli ba bi ti wi manyo to ni ku yene me primary ma no yeli ba beer na jone pe ko toba jone gi tie yes but kita dong end style be ti me ke e jone ana diurgi adugi ki long Right. yes Well, point now, what yet to some few discussion, magic check. Any America wa jiwa doctrine pakwelo ba tiri. Pakwelo word tieki kaberu marama abichen mapapat. Yo beer mapapat. Machalo kitiu ket me polling station. But when now I kit me don logo. Pakwelo tieki word sa chen mati pajero mo do angai titwan. Kanani lokum service delivery. Lokum audiat, lokum kwan, kilokum pi kiyo. Jima ngwan ma pigi tego. Na bole distant me a kilwak magitiki nene me bieno ka kama audiat tie makobedi futie El Center 2 I think pia kilago. There's a check wajini area maki kilago dako city I division mapapat audiat meti kuno merki il romo chere El Center 3 makobedi chere wangeni pakwelo pia ki ilo. Doki I come pakwelo pe council mangwan. Ngok kome machal the core value menani lok me kwan bu ping berupe ikin luak mati pakwelo lok me audiat ki pi ki yo ke gama kong lok marama ria dek ikum kabera ngwan papate yeah amera afo la pen me penyo ma chel wa mete wa kwan kong lok ni yo marach because kar ma a chele tela ma gomi ya kui ma chel ke ne yo ma kumukin te foyo ke ne no pekata no angio contractor mene matiki award me contract me yo ene kar ma kimina to me bero cancel ni pap a chaka follow we watele ki lok pien contract agreement ma ki sign kinga mo ma contractor eno ni wa kar ma ene ma contract no semende ki chala li par bor man kumede ma ende me chaka furio e semende ti wali pier dek en peron furio e won sino ana yile lo ke da me alega lega ne yo pa we bridge standard bar kom yo cha indon ki de substandard work no problem. So long as our community, Magaram Akitung Tefoyo, Chero, Madam Akikanana, Benabino. So I made a watching you Maraja, Paquelo, Peripian, can you any from NTC to Gomro. Yes. That one only 7 kilometers. Yeah. Then there be na your man Matiga and the little Chara Walter from the main road, which had a boundary city. Yes. Only 8.5 kilometers. Men are going to when you Matia first class. Maka ini chair kume bino dana mola speed down ti ko ning pirpirte ngwe speed karo meno log ma do kume yo inge ma chalo gamente no katiki log ni sub county achira mi robet ki government school on kala ara achira ki dong el centers mi robet ye sik ameta wajni pakwelo tiki government school ma tie be budget ma the last financial year kero yo mi fencing akonyi primary school Okay. mene school pagamente. Then El Center, tiene El Center mamegwa. Kumbeletika konyo wa joma ake tuwano kuon. Pian joma ake tuwano kuon, joma ake la uyadul, wengi tika chere El Center mamegwa. Gin manyuro ni pakwelo do angej ilong me yor kumpeke pian. Kar ma ana bini tela no ni in charge mamegwa turu ki yad ma kilwa. Kwa maka tiwe vujwa tiyan. In charge ti vujwa lao in charge mukene. Kumbele mege tika nywali El Center la pera. Bada mira waje ni jeme ki luo ki process. Wa ilo rompa El Center yue ki wa ilo rompa El Center mila ro na kumeni wadon ki ilo El Center me la pera El Center me cher El Center 3 then wa El Center me nyama cher El Center 3 bar wa bere ki problem block wa ngom ma meg wa pien ngom joma ko mi ngom mi nge pen chika gamen wa ke don ke mi ngom me get to school ke mi ngom me church ke mi ngom me El Center pete me tu do je pagamente pen gamen do ke resources wa bere ga yele mi no ka ta document me ngom ma meg wa me El Center en donc ma logo ni do wa nogo ti botan clark wa chas mo ngom ngeu gina da don kere ma don na lego ni godwara kira don godwara ni wa be cher ka loki community ma ti choki El Center because wa ke upgrading wa cher El Center thiri no wa be wa ti ngom maromo ke to laboratory ke to annual pa mege ki kakama lo ti be ye no wa no wa ti ngom maromo pien kira mo kwa ngamo from Kampala be ti El Center bodwa kan No me robet ki. mi no beti ki pien ngom pe so wa bi logo ke gi wa wil ngom meri we wa nene wa meri rompa El Center wa cher El Center ma de
kido wa mira wa fencing el center wow bien community tika no pero je mo ken ma ke wa ke oria to mo ken gwene tio re ke leo chere ken gang e oni pe mi yor ko palwa mo rumu el center tima be so ge oni team my program ne ni wa yele were wa il ro me yor ko log me fonye an ka mano tino club beer last year gite pen a chera ter max de school club beer wengo no max ki bora aloko kilo nyoro aloko kilo tino kwan ni wa yile wuno me chwara lo tino we school wa lo tino no fonye kidom lo fonye mi go ne gi bere school abira ga abera lo ke secretary ma education ma tila rope me ne ni ke met lo fonye piano lo fonye tima nok lo fonye ngen lo nyori right chene ka chul bara wa de level pa NRM wo po wa me lo nyori da right chene me chulo lo fonye mati school pagamente ma kon watigi lo fonye mago kwano ma duana ta ma tigali petich ke wek ke cho lo fonye ke make sure lo fonye ben moromo so I'm sure ni ana watiga dog en pien ye ma chele wunu ngeu gamento be ke crisis ma duong lo ka corona ngo po be ma yot yes see that time ni kumbe gamento stabilizing I'm sure ni gamento butiu gina mete okay ya yo be ni wan la dilo bolu wa Kampala wan wi ko ba pat weng icha der mukate ana du ke Kampala cha bichel logo ma duong pe community total era iwa yo ma chala wana chule pe ke kwano nyingwa level mo ne da wati pe ma radio total yes ka dak tum ku jamo tam no lo nya dak jomo ken kunti ma raj ma kon pe okay mala de lo we jo ngara do lo ki kama e chere no ti ku pe ga bero so wan olo ya chule po wa ma raj cha tam ni jemo ken ma ini penya ma da ko pa kwelo wan ti ga yele an ke ne ne kin a next areas mago donye city ku yo ma wa yabo ma duong lo ne obere pa kwelo a next area ma ke wa grade achel pongolo wa ke chel tamo mi tu bar ana longe ki grade ku chok mi be chelo ka ma mega mi longe na pen connection ma mega ki ton clock engineer ki me wa tiedi chel yes so ti ber ma be nyorne coupe ka chekilu ti pagamente ene gem ma pera tek wa mino koni service I kabir kamini telo we obed yot no kupeti mabe aneno tichi kiko kupeni kiliti pagamente in the record ket ma berga kwed because the berga lupi for several time an gang watila pero we opul kara ngi jemi duji matime kono aneno ko tichi adima be do kamio do kerogen ikumi gi kero kakare donc la dit Geoffrey tila penya chiel ma pol kar ber ka penya kiwia within this period kar me kui mo ber ma liap to twal kui chapter tomorrow erwa nano liar ne putiga mete mo chaka chero nguro bara me ko ma tem bongo ye ma chi chek kari beti ni beru ka teach ite party NRM inge chunki Norbert Mao ko beri chane wa nano ma chala churi a churi tiga mi ando tele ma kui dok joma da magiramo terra churi irwa mamalo Norbert Mao chaka ma charo nguro ni military speakership chinge lokano lokao tiga dugu charo lokada pawa ngeo ka kwene ki kome kari beti clarification kar gi bot Norbert Mao ni nane tima dit ma karo position ma down tiga tamne but kenen bene la chuju ye ni biberu kenyu chi en bene bi jolo ne ngeo en react to trial dokatiga lok pe lok ma actually mero riago we kan yang lok ma be inero ni piri keni machalo teleme ya churi because of winyu juma pol guberga gamo nyoto mire pa Mao speakership kilep mo ken ma pe pore pien ka wanero tele beru tie karma party NRM go chao endorsing Anita Mong ka chel ki la lukore Thomas Thaebwa inge chichot duan Mao chao karmaro inge maduan Mao chako karmado pol jomo kene ya churi kan machalo lo tien wa mapajo guchako nyuto duan mogo ma berchalo tele ikingi anano Akol Anthony ka chel ki jar Martin Mapenduzi ma pego pledging full support ikomnar pa Mao me bino speakership yen machalo party NRM ewe kwa niyang term kinarni would you go for ngambati idikalu machalo speakership kidong kapegian chianga Norbert Mao kamao chipingo zet piane kagani nyogok ake paju nyo watigi mirni datiana chule mo chiat malo i ruametela mamalo ka win kenyo
ya amira fo indak bana kila pen kilwak matiga lok wa lok en ti lok matek ma tiga romo Uganda wen Right. amira mok cha den da bedo Kampala jomo akibo soga because one week kum watie we mi adek we so one way wari pero kachel wa bedo meeting cha dondo secretariat wa from kunu wachero state house ma wati kachel mena ne wa lok piner mala di lo wa en wan bedo tiga lok bola dit wati ko teach ngode ngi teach Yes. Mario en luon wa ta bani kilma en luon wa ni ko winyo wa luon wa ye ka do tie wan bo wa chene la din wan bo wor ke pera wa man en wa chi be ye be yom pian la din do ye ni wan bene ka lok ti wa were wa lok bene o cha me gan mutiro wa chero dong wa mego na ma dugala pe ma megi ma che la metna wa che ke neno ka ma wana chero ye executive pala dilo ma ke lo ni dex member so shake Yes. la dit luon wa the same state house wa be the state house ma wa ni to be ma wa kadaga be the kadaga do wa ni speaker dong is already speaker we don't position me no than vice chair ni dong anything ha machalo and la lucom 7 e party Yes. ka ine neno okelo tele ikien mega rione Yes. ni end after end be o tiki kero ka gimo ikero mate meno ngoma speaker bela wacho ni ti mzee wa en pe taking side but en bir machalo tam ni mira ka en ne nga chi stepping kila wore so mego me require ne so ikadaga paul beri yo machalo mego uyele pa bien wan gero mi edo kui piano dong be biro kui en meno chalo kada machalo Anita Mong so do nge lok mo ma be dong pe kin genarioni pian nge nu kadaga be speaker bena Yes. tidong kadaga odoko chen bosoga chaka mobilizing MPs mati bosoga ko duju ko ini NUP ko ini NRM ko ini FDC any political party mego be ken ki kache ano picking interest mingo ka ngado bo winyo loke obien bore ngado bo winyo loka mego speaker chen bore pian nge chwa speaker aki bosoga Yes. tidong dana weng mago bien bor kadaga go chaka ber ma cha dula chel wek nene gi cha achieving kong men cha kar me ber MP pian wek cha loka speaker no de MP Yes. ti ke neno ber ki won komo akibo soga o wacha ni la dit won kom abita wechi ni ka mo ber panite MP mo kar ku ti ariyo ke bo soga lo pole weng mo ko kar ku akibo kada ba kada ko support ba gen gi winyo lo pa kada to trial ti wera gen gi mo ni kadaga pian kadaga peti ko Anita ba Yes. kadaga ti ko Mao Okay. ti ko Mao mada mira wechi mo mano no pa wa so kay nena bo soga region MP ariyo e ken mo kar man tika supporting mandate supporting me okay lo question mark now maybe the position pa Mao maybe the speaker and no nero na tie ni kar ma Mao bi ni chu maybe the MP abedo kaneno jima don mala we kin lo ka kar ma bedo ka bi to ku ke chere YouTube bi no Yeah. awaja ni machalo won wa Mao pero beru MP apia atika neno position adi adek ke speaker atika neno prime minister atika neno vice president meno pa Mao adek pero ngero machi minister tata chika nen loka ma ber ka loko ne kar mi campaign wa mo kar chane tika wot chera ni manyu neno na mo ma ber na ne rombe lo da Right. pien ke neno speaker da no gamet no mi bo du bo chuli eto ruma ya wa Rumah ya wodwa rumah ya me ma le ko rest in peace now igang kala ten madiru to ya chuli bodwa kala ten madiru to la ten malu ko la moton ni katie kwanyo gwako gang chiwan machala wan kara machala wan chuli bi watika le ko ne machala dit lobo ni ene mi rapokel tele Okay. ene mi rapokel tele e boda nywele mi lobo ero no giniti boda chuli ko nge wera chuli tiek tele gi mano no ne no men giti yeni pien ka ine neno kadaga Anita be a substitute Yes. Anita no position is a vice speaker deputy speaker Yes. mano kum speaker akibodwa chika dong mo tin ru ba le tika chero ka leu ka men ne ane we no mira wa ke la be di A chair. pien ko ai go guok ne ko la pajo wana mi wa cho wir ko mo ka dong wa lurok do do ni Ka wana ye no mirwa chak wir ko ma piane go walk kinan ki kom la pajo. Itami inan chal welu tele wario mago bare o Akol ka chinki Mapenduzi then megwa chel MP mag Ricky
Yes. Wabe go walk nini, wabe tielo ko mau nini. Amira watch ni. Mon ginge ke dit to dek chorko. Ti chorko man makiri tet ki maka gunia chel pechek. Okay. Ke lemme mon ki wa du ya dandi. Du yi ben beri kendano. So MP adeki pero mo geo MP mo dongi karo wero mo me ben speaker. Eto ia chuli por mo lok ko won wanyo ko mi golo tero matiro ni. Pen ke na call for NRM pingi tactic me NRM. Right. Mapenduzi be the same kumeru. Pien ma chel mi ngi ni chwe choro wen olanya be speaker be chwe choro ma bo mada. Right. Pien no lwentie ke na president be parliament pa ke bol ku cha digo tiero. Na kumere eni kwimete ka bini. Ni president se wen ken wa mo kaneno ngama kwidi ngama ro wacho gina gamera mer ni ke wacho. Pien ini ngeo ke ti speaker nyo tie la ngol kop no yeti engine bagamete. Teka yeti ka divert gamera gamera me wori indo gini te. Ti amera legene and me nena mo tie ka mo ti ka word through channel. Ti do mo no ti speaker be. Pien pingo ka ine na me example mabe ni wana be do Kampala pingo anite kumatia miel. Obino ka bribing one kelly me be the beach. Machala one week ko part we were making noise in president. Kun nerve bol kui me speakership football. Be one pelo bol kui. One pelo bol kui. But ti ko putin ti ni kena wati bol president machala one week ko pa ena one youth bol president ni one maro en. Chara wai one po gam chera pa mego ni. One po biro local speakership. Yes. One biro luo mala dira yo luo wa. Kala dir president luo wa win gena president luo wa ye kan lo wa beti wa mi lo en wa work blog me speakership beri. Pen one pelo bol kui. Right. Chi dong ana mero lego actually ni po one neru MP adeki magulo mirgini chalo gen gopti balma dit la tien ka bala ke chel pero ba ne ne pelatin lo tin ne free rom lo ken gi gidugu chen pien kuya po MPs mo ne gol wenye ko lanya be ko na giti achuli ni ba gol wenye ko lanya ba ko lanya po be speaker but ana mere we gino we wan chuli po do nyego mi chuin ki nyego ma in ken la wuri ka be e tamne no mi ben in igo ni eti gino we wan chuli po cher ka mo but ana lego ma chero kara wa wero nyero ma wero indong chini bere chol ma pero ma loko gino ma ko pe ke kum lo MP de go lana to twal ke nena i lo ma go lo ko ti be ke le mo ma don go lana pe MP steady Uganda pingo mo ne mo me reo pe ingi me go ni mara driving down a we ni jo go lo be million per beach lo ka go lo go down 50 million each so ka do now kumbe ka do go lo pe million per beach go down go lana Uganda ta gine buruche ego ne penyuru maturity tela kidong ameda wat kilo tela mawa yeru ya choli pole wi ya choli mo kumero ka aka mo ken ke woro chi ina nga ma in pe woro mo ba we ngar mo lui ye ni ki lui pien kumbe de ka mo be speaker ke wi yo kina mo tika biro ke kilo medi ko ma chi la choli parliamentary group ma charo and MPs ma wa ye ena jere repe ngar ma logo ede ne na wor kom bien yo ne anti wor kom pa choli parliamentary group eti mo ngo e position ni kumbe de wana be ke speaker ni to tiro tem oti mo ngo mo dugu bor karawa kono levu po men wa watiki scholarship officer speaker make mi wa direct ba pe kwan me Uganda ni 20 scholarship ma bir fa every financial year edo wa chiel mo la tira chuli mo chere ke scholarship ni tie peka chi anero migna nyo MPs mago kar kui dare ge payo mo ko mi ma ber watawo ni obedo gele twer ge be me chwaka nite ka gele chwaka nite jomaro chwaka mo bo chwaka mo kama okara tawo ni mo mi time ge kija pen pege ngeyo ngoma ge tete mo ne donc ma giki ma chalo wan lotela me city kan wan ki yer waw dong waw ti lotela pe ma beach pe lwak me city donc lega na bot wan du mo wakar kui 11 ma pat mi wa lok kita wati me kere pen jomo por kui go losing jebe gi go wenyo chete gi go wenyo position gi ento no ni ine kar kui de ti lo le maraj ma pe kero ripe ngat mo de ka donc kui no remo ina donc kui no be tieni bin loket gi la bol ku merik meas mo kene gulu city kan petika moto lo wod gi ma po chwa gi la bol le wati cancel mo na beach uchu sar mi bade ka ne chaka moto me city me e yo ma to no yo mo kwer mo dano agwe ne beticha mati la lo papa de city lo o cher ka moto me mo ne mo ya no kwer mo dano and me magende we after in pay chwa pa me service delivery area e oni no kuya pay donc no nyoto wane la ko actually politics do be do like a personal things. That is the point because kare no meta ni
kar kai rom loy dan rom loy ki jiga chen ento dano candidate ti joma gu gwerti kwi kane no pedi ti pilwa no kela kami la page mando anene tiga gudu ne ene lokum la ko tela ko meddo ko machalo gen ma mega pier kana e pass no things where ko beri chan ko na most of joma gu bini telling pat gi regime ma mewuni o bin ke joma nyam jone wen ki neno nyo leb matwa ti ken mabe ber chalo wen fut gi teno nyo wigi tojo ilok me politique ngem wa pa mati bieno wara maneno chalo tele ko malbe Uganda twer cher ko ka o medi gi politique ki danama they turn politics to be their personal gain ka kenyo chwala wana chulni ni nyok chwala gulu city ga kwena ma chela meda wachini ka in the real politician o mienge ni petting an mo petit permanent enemy ma migi politics politics obey the mere is a game ma mira in playing ma be chalo tu deal mira in playing when chele go goal kada go your goal eduka tu ba kilo tu ni wen ka chel eto okay na ko melo ten ma yer gi gulu giti excitement to twal ma giti ka tamani office ma giti chere ni in office gi giti ka tamani office gi ero in office panga balwa manyuti whether in pay chwa ngan mo nyo chwa ngan mo ni o mira ngi red office eto abir ko office ero ni la bol Museveni obero ikwe pa lo mjana ne dawo Museveni wa ni pe mara madua ta ma actually po bolo ngo kuir era bera chwa ma bera chwa chente men bera chwa yari o ka mama kenene ene be this time ke me kui e obero yo now kumbe ka iningi ni ki boli kui chalo anokote isel mom kan pe ki bola kui isel mom kan pe ki bola kui pasen mo ma ana mero ki bola ya po pasen mo ma mero now mira dok kunu pasen ngo we un pasen mo po o chalo po weru gabo bero kwene a chang neno ne ayubi akwa bene kija pian ameda wajini dano tamani ka in ki boli kui kar kui no ine de rea pe ko mero ka go ne be do tie dok chen kama in pe no ye kui kwa kija ke kwa kija chak pe nyu gi mi kar yin gi gulong be tam gi ni an ba wan po mi kui pe te lok in ana ngeo gi no yelo an to twal kar me campaign pingo party ka twak lo NRM o yela to twal o yelo kuina mabe an be no tek pa campaign bat kon na kume ne abere ka timo gin malu gin ne pagamente ba dir ma ja ka mo ti speaker a ti chok mo ange ni jim mo beti mo bejo ke lwak mo bedo ti maduong lwak bi nge ne la chien ni ada won ko be ka rio ko mo petian gin because now ke ne kin gang wa ti gi rotol ma dan ti ka gam lord ko di ko ti no ke bi gam interest no char mo e o de jim ma wa ti ka ne wa lwe je wa na mo we dano a ke chan ma ti kidong amera wa chini tela wa mati ka biro enini me city ka teke pe wa kwanya wit mo ni gino mo ni dong migini che tela bolo jo ne wen te ka pe go timo ero ni an ma chero an pa chwa ko mes mo ko kar kwi ni wen la bolle kwi mo kar cha mo wati o tam mo mati ati ko do beach han pa chwa ko tim ana chwa ko la beja te ya we era ba bi ni e office o timo ti ukera o tim mara o we mir do biro tieni a chwa team kui eni ba chwa kui team a chwa team e kui eni a bolo kui na era an pa bolo kui ke me amila ro peje on la NRM pa bolo be kui ke gonya me city a bolo kui ko because no aneno kama jono ke le city wani because jono gutiu ka ene ne level ma jono ke le city wa nyurne jo ene jo maromo ko wa ento kumen ma an pa bolo kui ke me sarion an ame councillors service deliveries ma meta pelwaka wan be de budget council wa yubo budget pe woda chela chene biro mi chene me sela chela nyo woda chela o chet ka mi chere because chela me is the head of political wing yes ma NP get twero pe je ma bir pagamente ngat mati accounting for ma mi mi budget o nyo je ma bir pagamente e ke secretary ene town clerk ka bodwa ke district no ka si ana ne mere ni dan fu ngo hotela because ke tam ni inde ti me city nyo ti me municipal kamo ine be bedo overall pe service delivery is one bien no tij pagamere ti nga che bo ma do tiche ine be ma mi ngo be bie ara be chi kilo bie ti nyang so ana le ni ma chala wan ma ki bolwa ku city o mere wa nyuru ma surity tela wa nyulom lwak wa ma wa chung ketgi wa luom councillors ke mes ma ko kar kui men pien ma after now kar mo timo kar kui pub ke luom councillors pen councillor mo ken mo aga tor kon be pingi councillor ma awa ke choyo yes councillor ma a choyo be pingi councillor ma awa ke pakwelo ne na
so ki luo councillors wen ki bedo ka chel ki nyama tam ki ngene ki gwenye ki nama chim tenang ki planning kin ma dir wa cha wot kere ma chala an court committee atiri limited ki mayors du mo kar kui atiri limited ki MPs ma ko kar kui atiri limited ki wi ko ma bi mo kar kui weda ila NRM o ila DP pen indo la tela gir mo pogo wa chala wan ko ka luo wi ko ma beach ki bi luo wen pen article ki statistics matie DP mo karo LC5 chele kan Uganda NRM mo guru district MPs ti abichele kan Uganda DP mako kar kui so NRM to me adek wi ka bi luo MPs ki luo ge wen no so ana lengo ni geramira wa timu ene wa neno ni wa timu kija wa nyuru kirame wa telo ki lwakwa we ko pone lwako bolo kui okay ala foi mate well ma giki ene ye la preñ ma pegam ka wa twi kerem kene ma beach ina jo tela wa rombe ni Igulu City nyoy ko malme Uganda when and come within 5 years tela wa Igulu City to twale ka mera lo Igulu City kama adi ye right tela wa ma chel amira fo ngo mo ko lo ka uneno i chele YouTube channel pokwa wa ene be nyuto jeme duju ma ene lobbying ma dom wa ki me na gonya ha e be nyuto jeme duju dare be chung ki gonya we sit one be ne chet malo ma ya yo mi lok ko ne alego don gonya ma chalo site me ma megwa ne eno nen ngoma wono lo pen gan me dit office eno dit lui yes alego en me doping ti kinga ketamo ko o kata kere right machalo board mayors wario me 2 divisions me la yibi ba de la ropeje gen be ne good doping gu ye no tam kineno palo deal ma gen getele office gene were geno chaki ka kenyu wan be machalo councillors ka ngan ma ge lo chalo wan pa kwele wa dog wan rio ma chone yes wa be mete ki ripe wa ka chel me ne ne lo mo pa kwele gu no service ma mete right wek no tela ben ma be okay ero ka wa bino wa be de yete kin ma council ma kene yete ki wo ko ma beach council ma kene ki go na go wa wi ko ma beach no wa tika nyuro charo ma nyiro no pawang twero gina wa te penyo bolwa ti anero na tieni ya yom ne kin ma ti an yakere graders be seated grader me yopo yo tika mi pen ma di lwa wa to twal do lo kin gang lo ka yo yes so kada wa tiki grader pen na wa ti ko tamo ene wa pen ke graders grader wa ba lew wa lega ki the neighboring district chalo Moro Gulu district Amoro gi konyo wa gere but no wa tika bino ki ma nyure tiju butine ma be dana bu no service ma lego ne dana ben ma igi yom wan ma chalo hotel ma yer wa po bi yene wa poke wa be du me ne wa tiu ka chel kilo deal ma yer wa kama be bala ngal tamane mi re no ne bale kwa ki be bola wore pen politics obedo game is a data game ba pe game can is data game maka in play ma bebe pe bedo yon right so ya yom ni wan wen jemutum okay tin ma longo ni kiti bolo ku me giri obia la ro yes pen electoral commission go to mistake chal pa joma ken podugo yes chepe ki bolo ku bar gita bona ngedo tumo be right en jebati ano for the trial la dit honorable me bi board way channel ma mewe tame be in me nen wakare duje lu way channel man for the trial ye tip jema dek ma pigi tego ma chel subscribing mario liking me comment ma meri comment section malupe ki lok ma wanyama per tek ne ma tinin we ko min wa a guideline ma to trial ki lok ma pigi tego ma wa beru ki lu dir ma mewa e podcast ma mewa one on one kilo tela ne ma tin for the trial la chujimet idu gom wa dugu chen foi mata for the trial foi mata Ren. foi